urono wao ni mbuhu ngamona uze tribuni eheli zilio saizirizi sazipulwa ngazitilwa magarini ne forso arme ya hatu muna wabariki bawaje warisanaisha obengamu ngarushukuria obwe Seda Alize ngo ufanya ho harumu mji wa Mitsamihuli urisijini sa wakatetere ya hobolwa ne Keneti abaha hujango ritimizi au kabo haralisa uno kango ritimizi yabanga rushukuria obwe Seda Ali zenje mafanyao harumu mji wa Mitsamihuli usijini se tere ya Mitsamihuli usijini se yespori ya Mitsamihuli usijini ya baringa monao za jiriar mwetera Mitsamihuli tera Mitsamihuli nganzoere ndo sawa sawa ne hadisi ya Galawa banu kweli omjingo jendao kele wo Seda Ali ujo ya puweziri za hetere ya Mitsamihuli ngamonao ni maraia ili asijini setere ya Mitsamihuli au kangarambu wao kaya ye federation kwa jashindwa ni namna ikawa joshida wagizeziri zeneza tilwa harumwetere ya maluzini shawa uno kaya angu ajao mjini Mitsamihuli ili asijini setere yabo abahe shabaki ndo jawapuwe gazo wasawapuwe ziri hamadeli na filme bana ngamonao watiao magarini wende waswanaishe tere ya maluzini wasijinise tere ya Mitsamihuli mashababi wa Mitsamihuli wadaza warumawe Mitsamihuli wadaza haukaya wenye Mitsamihuli hakika walawa na minga mambo ukaye hadisi inu inusawa ne ya Galawa hauke Galawa ikaupulwa rambwangwe waho endwa jina leo falsafa hiyo ngerumilwao harumwetere ya Mitsamihuli ya ukaya ngwarengawe ziri wende warumie harumwetere ya maduzini bangu ajo hagiza zindwa jina sijezitilwa yo hadisi ya nrabu sisi ngaramba ukayo hadisi ya nrabo Seda Ali yekabenze wo mji wa Mitsamihuli yabole wonge prea sijinise wo mji wa Mitsamihuli netere ya Mitsamihuli ngamzambo hajiku ya ukaya inu hadisi ya nrabo nde jiro banu ya ukaya Seda Ali ngurengweziri arumie maduzini ya jaule zindwa jina ya rejezi iyo hadisi ya nrabo nyinyi wa Komori mdungao yo urisa iketere ambao nde ahe FIFA yitilu aziriswa naishiwa ikeleo Seda Ali yapwe wanru waje wapuwe zirizo wazidalie wenda moroni ngamona uze imagine zandisa yabo ngena kaurongoa yeziriza Mitsamihuli za etera Mitsamihuli ya hele bavula Mitsamihuli isairende ha sawa na maji ya zuba puhu yayo karumishiha yetere hiyo irende hama mkatafuta urono wao ni mbuhu ngamona uze tribuni eheli zilio saizirizi sazipulwa ngazitilwa magarini ne forso arme ya hatu muna wabariki bawaje warisanaisha obengamu ngarushukuria obwe Seda Alize ngo ufanya ho harumu mji wa Mitsamihuli urisijini sa wakatetere ya hobolwa ne Keneti abaha hujango ritimizi au kabo haralisa uno kango ritimizi yabanga rushukuria obwe Seda Ali zenje mafanyao harumu mji wa Mitsamihuli usijini se tere ya Mitsamihuli usijinise yespori ya Mitsamihuli usijinise zekipu za Mitsamihuli na hunudio walelesheha hunudio wakasoma mpira harumwe konori ujale hunduze daraja za kana Turki ujama ukaizo Turki yafanya ngozidungo uzimenye obongesi mashababi wa mji wa Mitsamihuli aswanda miseveri ngamuhambi ukaya kazana utireti bo Seda Ali sijinisa yespori ya Mitsamihuli hamadeli waidunga usijilisawu yabo inu message na kanzani bweshe ye Komori kamil nwandu walomanga mwene ukaya yetere ya Mitsamihuli sairende haja mkatafuta uronao ni mbuhu haukaye ziro banu bokanti bokanantiza zisazipulwa gazibe wao haruma ya stadi ya maduzini ya moroni ngamdani hama ye daula awe federation kwa jashindwa
ya ukaya kwati wandu ukaya washinde wagize ziri zije haraka tema chijo kahuja shainu namna ya usijinisa yetere ya mitamihuni nespori ya mitamihuni sawa sawa ni galawa oya bora sijinisi wayo waja wafanya sinyaturi za nrabo ni wakaya waibomo watahaba harilo hamadi hadisi ya Palestini yejo wa hamaudu kena wawa iyo ndo bahanu ikaonga manzoni rambushihane harumuandu wa mitamihuni nelebafu la ukaya mtihadarwa baba netere yinu ngefanyi wao sawa sawa negalawa obonge twende la tahule shatikazani mweneseniza imajizo mrungu sikitio kamno ndo anzangalieze tribuna baheli zilio mrungu dhana mrepete tena haina mriawe na mkatafuta waronani mbuhu base kaende yabo etsoreje idingoni eni jo jamitami hulabaha gutojoridea gutojorisonya gutojamba bakaya mitami huliketina madhamana ngabo wajobu hawambe ukaya iwa mafiti yeterenge jo fanyiwa sindu hamade ami kena ufanyiwa maana utere ya FIFA yoke dola tata hale ngamonawe zabu monazinu hata hanga sina mezi 6 kazi jafanyiwa inu namna ya kutoka ya warambie ukabanuga botwamaya kabati twamabanu hata kanga bandu walona twamaya tireki nami inu namna ya utwankuraje wanadamu wado hadalwa imana ikangwa nzo uzingare puhu rutoka za mgala unu ndo mgala rakaziziwa wandu wado fikiruka banu eterenge joka ufanywa etereke na ufanyiwa mndu yasikane twamaya ya ukabanu eterenge jo ufanywa haukaya haini mrulekezo nyumba yekabomo wae yasayawaha sha yewenjeza bala watu fanyiwa haitimizi sharanzeli weziri zijanga zitolwao harumwetere mitamihuli ngamonao hata se zipando zo kanati za ziredeha hamama halekao wadoka pubeli obonge ngarumwambia nuka sisi mazababi wa mitamihuli karitujibiwa eke mitamihuli kabati mndu waniye mitamihuli nespori ya mitamihuli obonge nyimari tendea ngarishemeza ule jila hatu rimwambia nukaya zirende hawa rumumji wa mitamihuli karitujibiwa yabo ngabo madhamana wa spori ngabo madhamana wa mji ngabo madhamana wa dafu yezare ya mitamihuli harumegala wa tazinu zirepetewa haruma yestadi ya Saidi Muhammad Chek shayamba ukaya shitolwa ni mlimwengu seranale ngamkazo yabo hata usikundwa jina mimi mupara severo mjini mitamihuli haina mrumtsaho gujojo njia ya komate hena mna mimi na jelez wasalim